Dobar dan, dragi naši gledalci. Javne ličnosti zaista znaju da nas iznenade. Što postupcima, što komentarima. A mi smo tu da sve to zabeležimo i da vas podsjetimo koje su vesti uzdrmale svetsku, ali i našu javnu scenu. Nakon veritbe koja je proslavljena u Londonu tokom leta protekle godine, Filip, drugi sin prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića i Danica, ćerka čuvenog srpskog slikara Milana Cileta Marinkovića, izgovorili su sudbonosno da u Sabornoj crkvi u Beogradu 7. oktobra. Ovo je bilo prvo kraljevsko venčanje u Srbiji posle skoro 100 godina, tačnije od 1922. godine, kada su se na istom mestu venčali kralj Aleksandar i kraljica Marija. Venčanje u Sabornoj crkvi stoga ima veliki istorijski značaj za kraljevsku porodicu Karađorđević. Venčao ih je patrijarh srpski Irinej. Mladencima je kuma, princeza Viktorija od Švedske, naslednica švedskog prestola, a kum je princ Petar. Princeza je za ovaj dan odabrala haljinu srpske dizajnerke Roksande Ilinčić, koja živi i radi u Velikoj Britaniji, dok je princ nosio klasično odelo. Posle crkvenog venčanja priređeno je i građansko venčanje, a potom prijem i večera na Belom dvoru na Dedinju. Ispred hrama, pored zvanica, bio je i veliki broj građana, a sve goste ispred crkve dočekala su i deca u narodnoj nošnji, što još jednom govori da ova ceremonija nije odstupala od narodnih običaja. Svečanosti je prisustvovao veliki broj javnih ličnosti iz zemlje i sveta, među kojima je svojim stilom svakako dominirala princeza Jelisaveta Karađorđević. Vest koja je obeležila početak godine bila je fotografija trudne američke pop zvezde Beyoncé. Ona je sve ostavila bez teksta otkrićem da je drugi put trudna, te da ovaj put nosi blizance. I wanted it to be something iconic and something that people will never forget. Tada je u objavi na Instagramu napisala: "Želimo da sa vama podelimo svoju ljubav i sreću. Dvostruko smo blagoslovljeni. Ovaj put smo neverovatno zahvalni što će naša porodica porasti za 2 člana i zahvaljujemo na svim dobrim željama." Ubrzo nakon toga, već u junu, blizanci su došli na svet. Supružnici Beyoncé i Jay-Z nisu hteli da otkriju pol i imena dece sve do jula, kada je pevačica u svom stilu ponovo samo jednom fotografijom uzdrmala svet. Ovaj put na Instagramu Beyoncé je objavila fotografiju tek rođenih blizanaca uz opis: "Sir Carter i Rumi danas su napunili mesec dana." Planetarno popularna pevačica pozirala je u raskošnoj cvetnoj haljini s plavim velom koji je padao do poda. Okružena cvećem i s decom u rukama, izgledala je poput prave boginje. Popularni par je neobična imena dece Rumi i Sir Carter zaštitio kao vlasništvo. Sir i Rumi rođeni su 13. juna u Los Angelesu, a najviše im se radovala njihova sestra Blue Ivy, koja sada ima 5 godina. Potresna priznanja nekih glumaca o seksualnom zlostavljanju, afera Weinstein, koje su potresle Hollywood ove jeseni, kulminirale su optužbama koje je Anthony Rapp izneo na račun Kevina Spacey-a, rekavši da je pre mnogo godina pokušao da ga zavede. Naime, kada je Rapp imao 14 godina, a Kevin 26, on ga je navodno pozvao na žurku na kojoj se dogodio šokantan napad. Dok je Rapp sedeo na krevetu, Kevin mu je prišao i podigao ga kao kada mladoženja podigne mladu, da bi je preneo preko praga. Spustio ga na krevet i legao preko njega. I dok su svi čekali Spacey-ev odgovor, niko nije ni slutio kakav će izlaz iz ove situacije legendarni glumac pokušati da pronađe. Kevin Spacey objavio je na Twitteru saopštenje koje je, najblaže rečeno, šokiralo Hollywood. On se u ovoj objavi javno izvinio Anthoniju uz objašnjenje da se tog susreta ne seća jer se dogodio pre više od 30 godina. Zatim je istakao da ga je ova priča podstakla da razmisli o svom životu. Naime, on nikada nije viđen u romantičnoj situaciji ni s muškarcem, ni sa ženom, a od uvek se spekuliše da je gej, što je on i priznao.
Dok je jedan deo njegovih obožavalaca oduševljen Spaceyevim priznanjem, više je onih koji smatraju da je ovim iznenadnim deklarisanjem on pokušao da skrene pažnju sa užasnih optužbi. Najtužnije je što je, ako mu je to bio cilj, uspeo. Veliki broj portala objavio je ovu vest istakavši kao glavnu informaciju to što je Spacey priznao svoje seksualno opredeljenje. Kakav potres su izazvale ove reči, možda najbolje svedoči činjenica da će legendarna serija House of Cards biti finalizirana bez Kevina Spaceya. Lice mi lice izgubilo, kožu mi vreme ljubilo, mogu da prođem, zar ne? I dok su svi mislili da se napokon skrasila jer je 2 godine provela u mirnom braku sa bivšim rukometašem Ljubom Jovanovićem, lepa Nataša Bekvalac nas je ponovo sve uzdrmala. Podsjećanja radi, Nataša i Ljuba su se venčali 11. februara 2015. godine u strogoj tajnosti, a venčanju nisu prisustvovali čak ni roditelji ni bliski prijatelji mladenaca, već samo kumovi. Pop zvezda je čak uspela da nedeljama drži u tajnosti činjenicu da se po drugi put udala, a brak s proslavljenim rukometašem usledio je nakon nekoliko meseci zabavljanja. Međutim, nakon samo 2 godine braka, supružnici su odlučili da se razvedu jer su u posljednje vreme sve manje bili zajedno. Spekulisalo se i o navodnim prevarama i svađama, a glasine su podgrejane činjenicom da je pevačica samo nekoliko dana od razvoda uplovila u novu romansu s izvesnim Lukom Lazukićem. Iako je govorila da više nikada neće obući venčanicu i da nije spremna za dete, nakon samo 3 meseca zabavljanja objavila je da je u drugom stanju i da je njihova ljubav toliko jaka da boli. Nataša i Luka organizovali su bajkovito venčanje na Ibici, kojem je prisustvovala samo 30 odabranih ljudi. Pevačica se povukla u medijsku ilegalu jer želi da uživa u trudnoći. Zbog tebe ja sam spremna da umrem kad plakao bi za mnom. Vodom diš. Još jedna vest koja je kao iz vedra neba pogodila naše, ali i svetske medije, bila je objava da se srpski košarkaški reprezentativac Miloš Teodosić zabavlja sa našom glumicom Jelisavetom Orašanin, koja je definitivno završila 8-godišnju romansu sa glumcem Vukom Kostićem. Naime, titulu najpoželjnijeg neženja nosio je još od raskida od dugogodišnje romanse i veritbe sa srpskom odbojkašicom Majom Ognjenović i nakon toga nijednu devojku nije predstavio javnosti, zbog čega se činilo da je i Jelisaveta samo još jedna prolazna faza. Međutim, nakon samo 6 meseci veze, venčanje godine dogodilo se 25. septembra u restoranu na Topčideru. Baš kao i njihova veza, tako je i svadba bila sakrivena od očiju javnosti, a mladenci su učinili sve kako bi svoje venčanje učinili nedostupnim za medije. Za kumove su izabrali svoje dugogodišnje prijatelje. Teo je pozvao svog drugara Marka Pantelića, a Jelisaveta drugaricu iz detinjstva Jelenu Janković. Nakon svadbe, Jelisaveta se preselila u Ameriku gde košarkaški as igra u NBA ligi. Hello everyone, hello from Belgrade, Serbia. I have a little announcement to make today. Just want to share the news with you. After obviously a year and a half of carrying the injury of the elbow, and that has culminated in the last couple of months, I have made a decision to not play any competition, any tournaments till the rest of the 2017 season. Kada je najbolji srpski teniser Novak Đoković objavio da više neće igrati ni jedan meč do kraja protekle godine, sve nas je šokirao. Đoković je predao četvrtfinale Wimbledona Tomašu Berdihu zbog problema sa laktom za koji je izjavio da ga muči već 1,5 godina. Zajedno sa saradnicima iz tima učinio je sve što je bilo u njihovoj moći da održavaju lakat u stanju u kome bi mogao da se takmiči na najvišem nivou. Međutim, povreda je uzela maha. Novak je odlučio da se povuče sa terena i posveti porodici.
I dok je tako čekao povratak na terenu, početkom sledeće sezone dobio je najlepši mogući zadatak. Naime, porodica Đoković je u septembru prošle godine postala bogatija za još jednog člana. Jelena, supruga najboljeg srpskog tenisera, rodila je ćerku koju su dali ime Tara. Tako je Stefan, njihov prvi sin, dobio društvo. Ovom emisijom završavamo priču o godini koja je za nama i bacamo se na stvaranje nekih novih priča o našim, ali i svetskim zvezdama. Nadamo se da ste uživali uz nas. Vidimo se!